Sultana. What's going on, Auntie? Just listen to me. And please come on, just let me know. Come on, plan, come on, game chochote kile. Haiwezekani ni mdogo wangu. Auntie Badra, ni mdogo wangu, ni mdogo wangu. Auntie, please, ni mdogo wangu. Ni mdogo wangu. Badra, mimi nishawahi kudanganya katika maisha yangu? Au nishakwambia kitu cha uongo? Sasa nasema hivi, wiki ijayo utajua mimi nafanya kitu gani, utakitambua baadaye. Na hivi naondoka. Sultana. Kirogoto. Sabye mugenzi wanjye. Waruzina makuru. Bega kwanza iby'akazi bigenda gute ngaha iby'ubuzamu mbona ari sawa. Nge ubuzamu vraiment wanje ni gudu. Akazi nakamenyereye vraiment ni sawa byagenda. Akamenyereye kweli. Gusa inkuru rero ihari nshasha. Ivayi kandi. Basi. Burya si umwana w'umuhisi. Ni kuri ngo basi basi umwana w'umuhisi. Ugomba nubyemeye. Bivuye kwa inasenge wabo. Inasenge wabo. Inasenge niwe yaje ngaha kazana iyo nkuru yuko ku. Tagiye mu gatondo yari yazindukiya. Hamwe yaza ngaha. Yazananye n'ujya mugabo wiwe. Icyari kibaze ngaha. Ni ukuvuga yuko Basma si umwana w'umuhisi. Burya agatima numva ayo. Gacaka. Karururutse n'ukuri urazi gituma yaratubujije amahoro ujya mukora ubwishime kiniki amanya kumbe si n'umwana wo ngaha mama we apu si umwana wo ngaha si umwana wo ngaha none kubera iki yarashiraje amanyama ubwishime yarazi yuko tiburya agenda umwana wa boss kiniki nawe uzi kwanzi yabo usanga ari nk'abatwebwe ngaha nawe ubwo muhindukira akaza guca amahera ariko Imana agize Badra aramukunda cyane. Badira ariko Badira arafite umutima wiwe Badra biranaboneka ko ariko niyo mpamvu nabyemeye n'ingoga ko batavukana n'imitima yabo nisa. Badra n'umwana mwiza ari bize n'akazi kiwe n'amashure yiwe yize ibiki n'ibiki kandi burya abantu bize baca ubwenge. Badra arafite ubwenge sana. Gusa rero Imana agize nuko Badra amukunda cyane nibaza ko azomureka akabanga kubera wamufata nk'umutoyi wiwe. Ashobora kuguma ngaha ariko azotekereza n'ibizoba ngo byari bimeze ubwa mbere. Bega we yatubuza amahoro bimwe biteye ubwoba. Imana yabivuze sana. Nawe udukuru twose nza ndakuzanira two muri iyi nzu akazi kawe dukwicara kuri portail misi yose utamenya n'ibibandanya muri iyo. Bwa mbere bigezweho muri cuisine nabyo nzi. Indani nabyo nzi. Bibereye kazi kanje kuri portail. Nakujavomera utugazi. Bas. Yabihe. Banzira barabura amagasoda ndakuzanira impuzi ndani urahemba imishahara no kubika mu mufuko nta nagafana wimvira teka ndamujya mwara bijya bisaba. Ndakubwire Sakina. Niyo urawishira umutima hejuru. Kweri ko kumwisho taza kwangurikira ukambaza amakuru n'amaki. Uzoze kumbaza. Sawa nanje basha nzokubaza. Kujana kwa ntuze. Reka kwanza nigire. Okay neza ariko je nta mwanya mfise nguwa gafanta nyene ukagenda. Shego ndibaza muri rugiye kwaka kujya mugore. Nakaziki. Yes ndi. Reka ujya mugore niwe yari yamwinjije ujya mukobwa Basma ago hamwereka kumenga imari zose bazitwara ikini. Ariko atanuko yahuza na Badra. None ubwo rero ntiyamenye yuko atari umwana wo ngaha. Nico gituma. Bizokomera biswa nigire mu kazi kanje nave bamura. Sa igende. Nagenda ingefaza ndakabaze kabasima. Ndaje kuko koshira amanya makani cyangwa kayenga ndakabaze mu
basi mama gogo. Nigenda nute. Mwenye nikaanza kumwambia. Basi. Sawa. Sultana. Arinje kubaraba nyine kugira ngo tuganire tubandanye dupanga kare. Yego. Jemeze gutera mugize neza. Turashima. Urumva icyo igituma niyumvira yuko tubona no munsi. Ni kugira ngo ndabaho umuco kubiriko biraba. Oya nanje narabishaka. Narabona ko watevye ku muco kabisa. Murazi neza yuko unyi dusanzwe dukundana n'umufiance wanje yitwa Adra. Turikundanye neza atakibazo na kimwe. Mugabo kujya nyine ijya misina kujya nyine utayumvikanye kuva kari ni kujya nyine. Mugabo ikibazo gusa kiri hagati yacu. Ni wa mukobwa twaro dukundana kera yitwa Mariam. Wari ufise uwo mwakunda? Hari uwundi twari dusanzwe dukundana kuva kera mbere kutaramenyana nawe. Warakinye umupira? Murazi nzobona ko bitoroshye. Kirumvikana. Acha avyoga kare. Umva uko twabivuzwe ngo twabipaze nikujya nyine umugabo ujya mukobwa wibaze gushika n'ubu rero unyi tukivugana neza n'umufiance wa Bata. Wewe ni tukiyaga neza aguma shaka kubivyo kubera uwo Mariam nyene wesha Mariam kabukunda umuryango wiwe umuhe gasopo kabisa ntafyikiye nivyo kuko iyi ni diri y'ubuzima buri imbere urabyumva neza sugufina gupfa canke gukira gupfa canke gukira ariko ni gukira kuko urabona turafise intumbero yacu yego harimo ikimbere twihaye harimo akamere muri ibi nivyo urabyumva neza uyo rero Mariam canke nyina wa Mariam abyivangamo arasha harimo umuriro waka cyane ushize kwa gatoki karake urabyumva ushize ku ikiganza kigenda cyane batahura neza jewe rero ngo twabisezeranye nizoguma nkura uko nshoboye n'ahandi mwumva ikibazo gihari ico nyine nta kindi nuwo mukobwa nyine nakubwitwa Mariam ico kibazo bagikuza murazogikorera hiyo isiwe shida kwako sawa sawa kama ulikuwa unapendana na Mariam Mariam mumenyeshe neza kama dili yake imeisha hivi panafikiwa ni Badra umuoneshe kabisa kama hauko naye tuma penzi yako na Badra yako mai ndio ninapenda kweli kabisa kubuto na Badra yeye kuibaza ati patakuwa na mariage kabisa juu tupate kwa njia zote nasikia huyo Mariam akijichanga ndani ataungua huyu ni mchezo wa moto sawa sawa sio wa kuleta watoto hapa wacheze kweli kabisa unaona ndio sasa dokta huyo mwana shiramwa kaliro kwa Badra umwereke kwivyo byose byahise Badra uchamushe kabisa imbagurishuwe uravyo kabisa kandi ni musomi na uko musomi ivyo ndabata bigoye kabisa numvi raporo imeze neza hama rero Mariam unanipara ratiba umeeleza nijue Mariam inakuwa hivi inakuwa hivi ikikuwa probleme panakuwa kama accident mu barabara niko na kamyo nyingi niko na kamyo nyingi accident zinakuwaga na pima vitu vyote momoro je vinaishi afera kuishi watu wanaunguaga mwa hii dunia nikatugerageza nivyo wewe ni msomi ndio Badra msomi ndio unakusumziki kubera yize hanze none wewe ni wize hanze wewe ni wavuye mu Burusiya none ubu docteur n'ubufisi hajya rero nabazo bati ndaronse umuntu w'Imana ako kaza kutubanga nikagutera umwanya wewe mwereke ko akinafiki basi mambo ni ndoa sawa sawa bon si kukuja kujua mengi kwani hiyo tena ujisikie uhuru kama utakuwa na shida fulani unanambia je urumva je nzo gerageza ngo ko nshoboye niho twabivanye kuva kare hama ibindi nabyo nzora ndabacegeranye sawa sawa raporo ukuntu ibintu sawa ibindi nabo nibaze ko atakibazo hakuna probleme kama uko shida na franga niambie mimi juu ni mchezo wa franga wa hela
zinakuja kwangu na unadokoa kiwango chako, unadokoa aliko ndusa ndekuzungumza kijamezi tikikunda Kamera. Usiniza. sawa sawa. Sultana. Can I show you everything? Salam, welcome. This is my office. I was busy with work, but nisikia you call kusema nikubiri. Nataka nikushukuru kwanza for your time, lakini sina peace. I just nataka nijue kesi inaendelea aje. What have you found out? Umegundua kitu gani? Umejua nini? Things like na wasiwasi, nataka nijue what's happening. What I can tell you, you must be patient. Kwa sababu ndio tunaendelea na my investigation. Na haya mambo nilikwambia before, hayaombi haraka. Sio kwamba ni mambo ambayo tutakimbia sana. Investigation huwa zinaenda slow by slow. Kwa hiyo jitahidi uwe na subira, uvumilie. Maybe in 2 or 3 days tutakufahamisha mambo yanafikia wapi. Lakini subira ni nayo. I'm not asking you naambia exactly ni mtu gani what happened, but like it's like how nipi information nzima. Nimekuuliza kwa sasa umefind out kitu gani, umejua kitu gani? Kuna mambo mengi ambayo tumesha found na ndio maana nakwambia you can trust me. Unaweza kaniambia. I know and I trust you, but chief professional ni kwamba haijafikia muda wa kusema nikwambie. Ndio maana nasema try to be patient. Ikifikia ndio maana nikwambia in 2 or 3 days nitakupa angalau kidogo tu ambapo investigation imefikia. Na usiwe na pressure, yani chukulia tu kama ni kawaida na bado tunafanya uchunguzi. And I hope huko mbele utakuja kuona kwamba mambo yako vizuri. Okay, sawa. Sina uoga wala sina shaka. Kuna kitu nataka nikuulize. Yeah. Go ahead. Tena I hope naomba sana unaweza kama mwazi kwangu. Yeah. I know una stand for honesty. Kama na sheria ambayo unasimamia ukweli. Yeah. So hichi kitu kimenikwaza, lakini I'm 100% sure unajua kitu. My auntie Sultana, mnaongea naye sana na kusema akubali uende uhandle case ya my father, which is her brother. Alikuamini. So najua kuna vitu vingi ambavyo mnaongea hivi amazima katuambia sisi mnaona bado watoto. Kuna masuala ya kusema kwamba basi sio mdogo wangu damu. Basi na mimi sio ndugu wala my father sio baba yake, alilelewa ni yatima kingaliki mdogo. Ni kitu kizito sana ambacho mpaka today myself sijakiamini. Na sasa I can't believe it. Sijui kama ni kwa sababu ya mapenzi ambayo niko nayo kwa Basma au kwa sababu ile investigative nature yangu ambayo nataka ni find out everything. Kwa nini baba yangu hakuniambia? Kwa nini shangazi yangu hakuniambia? Mimi ndo mkubwa wa familia. Maswala mengi, lakini please if there's anything unajua kuhusu haya maswala. Who told you about that? Kwamba sio ndugu yako tena. Auntie Sultana tuambia kwenye kikao, kwenye family meeting, alituambia ilikuwa ni shock kwangu, shock kwa mdogo wangu. Ni kitu kikubwa sana ambacho it was because of haya maswala ya mirathi. Akatuwekea wazi kwamba before ku divide hichi kitu mnakisha kujua kama basi mwaweza mtoto wake damu. So nafikiri na combine na weka picha together, maswala ya mirathi unayajua wewe mwanasheria. Sasa iwe na obviously haya maswala ya familia lazima uyajue na wewe. So hichi kitu ni aje, ni vipi haya maswala mazito kama haya, unajua nini kuhusu hili? Okay. First of all, acha nikushukuru for your courage, kuwa na bidii na moyo na juhudi wa kuuliza. Ni kitu kizuri. Kitu naweza nikakwambia Auntie Sultana, she trusts me and I trust her. Namwamini sana na ndio maana naiko kuniamini, alinipa ni handle hii case. Kuhusu hilo swala la wewe na yule ndugu yako kwamba pengine mnaweza kuwa hamko ndugu damu, let me tell you that muda haujafika wa kujua hicho kitu. It's not yet time to
for you to know that. This is unaona uzito wa hichi kitu. It's shocking, kinauma sana. Sasa it's not time. I deserve kujua ukweli ni kipi. You deserve to know the truth. Hapa tuko tunaongea kama partners kwenye field moja, tunatumika kazi moja, kazi ya kweli. Unaona, so please usinifiche kitu. Maana wewe ni kifamilia, you understand. As a family member hata kunambia masuala hapa, nataka honesty kutoka kwako, uliapa kuongea ukweli tu. So please just use your profession. Unaambia ukweli. Yes. Do you trust me? I trust you. Okay, listen. Mimi ninavyokuambia, muda haujafika. Try to be patient. Kuwa na subra. Yako mambo mengi ambayo utakuja kuyajua, na ukiyajua na imani utafurahi, na everything will be alright. Kwa hiyo usiwe na haraka ya kutaka kuamba nijue hiki kitu iko aje, Auntie Sultana ananiambia hivi, nikasikia hivi, I hear something from someone. No. Vumilia. Ikifikia time nitakwambia, au kama sio mimi hata Auntie Sultana atakwambia. Lakini kitu ninachokuomba, kitu kimoja, my request to you ni kuwa patient. Bas. Nilikwambia mwanzo, hii kazi inaomba uvumilivu. Kwa hiyo wewe subiria, kuwa na uvumilivu. Ikifika time kila kitu utakijua. Tena itakuwa safi sana. Kwa hivyo usiwe na shaka, usiwe na woga, wewe vumilia. Okay, fine. Yes, I'll respect your decision. And basi nakubaliana na. Ndio hivyo. Tena try to kuwa yani simple. Try to be simple. Yeah, sorry, it's just pressure nyingi. I know, na uko na mambo mengi confused. Babangu kafa. Mdogo wangu si mdogo wangu damu. Niko na pressure, but I understand. I'm gonna try to calm down. Calm down, everything will go right. I told you in 2 or 3 days. Wewe tulia, weka pressure chini, kila kitu tunakishughulikia. Sawa? And thank you very much for your visit. Thank you for your time. I want to continue with Job. Okay, thank you. To communicate. Okay, thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Sultana.